le afi ina ua tonu se fulu ma le fitu miru te ua te ai nei le tu la e lima i le tautua ma le au nanga a lau BLU TV. Ia, mare tātou por kalabe whai o le tautai ia e ma Asiata i le nei fo i vaenga o le afi. Ia, i le aso le nei aso lua se fulu iyo so kikiro po saola wa soro kikiro iyo lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu maritasi pa fa pe o kaungalo fo ia te oe ia aso fo yo le nei tausanga fa talo fa tu mo follow fa tu fa malo atu ia te oe malau fa so songa le nei vanga le fiafi o a mai le nai tulangi o a mai o tou matua ia mafanau ia me se fo o tamama tina matutua Fatal fatu mo follow fatu Asiata por programa ole TAUTAI ia TAUTAI favor le yaso malo le folau malo le fatu toa malo fo ia le sanga yo ayo le tai le yaso awa ila to sa sua la pauta sua le patai ia e fai fo yo le a ole to tiri ya ruadu awa to tai mi le yaso fa malo le nga lulue malo ya te o le folau e langima ia ma le folau mo wi se tato botunu o sa mo po fea lava le e te maua mai ai lo leo ia mai mai mo mai ai foi io o foringa au le va talo fatu Asiata mar programa o TAUTAI masani ai lungo le tato BLU TV malana au nanga fai pea ia malo ai ati oi lea e te filifilia mato o nanga ia so uma o le vaiaso amata mai lava le mato BLU table talanoa ia fa solo mai ai le mato health talanoa ma songa Lorenzo ia mata olunga le TAUTAI fa tail taliaina o le au nanga ale BLU TV ia e tauto o luina o he ile aso ma le taimi toe fa fela ia tu ia manatu foi ia o sa le vea no atuia ioe o sa mo le atu tofi ele o se atu Tupuolaola ioe le atu una tofia na valo ia fo i sona malo ioe fa vai fo i le tua mela le wa uma na tosi lo pua manu fatiti ioe ia wa uma fo yo na lalanga upo se tatu butunu ia ingo tupu ai ingo e ai ingo papa ia ai ingo te fai fa
ia o le anu watu a watu mo mapule tu au malataua o le latou le fatu ai ngatausi peitai ia o le ase e lo lo tatou va le nei aso ia ma faanga so lo fo ile tatou proklame manatua ia o aso lulu te tasi e faatulanga i tatou proklame faatalanoanga male a fionga ile taitaifono le fionga fo i le minista o faatoanga ma fainga faiva suasuenga faasayanisi arenga tailea o este tausi so tatou tunu i Samoa ioe ai o lo mai lava le taimi nei o le tau mafai tu lava se tatou fiso tainga ioe o le tatou proklame ia na okay mai lava ma confirm mai lava le tai au pitai ua faatumulia le ofisa o le eftoamai a le fono o le kapeneta te iloa nei foinisi o outou nae fesootaʻi Samoa o loo silafia le tulaga lea e o mai le taimi lenei o lae lava e matuapisi le fionga le taʻitaʻifono le fionga le minista o loo feiloaʻi ma le itumālō safata io safata lua o loo fai le latou feiloaʻiga ia e manatua foʻi ia e ua faisi luu lau o porokalame o lenei aso ona o le tā o le ono ia e faatulaga mai ai le amataina o le fono tatalo ia saʻi o i Samoa ale faiga malo ia o lea la i standby lava foʻi le tatou insinia ma tulaga faapena pe maua mai lava se 15 minute o le fionga le taʻitaʻifono ia e na ona faamailo nisi o tulaga e na ona ou faapena atu ia o le tatou te talia lava foʻi ia se tatou fesootaʻiga ua maeʻa foʻi ona fai fesootaʻiga ma e tumau le polokalame peitaʻi ia le anga ia le o le o le fau e o so fafua se ia e tu o fo inisi mele le ono nisi mele le o le mela le ia mau le to vai e me se fo Samoa i lau fa fonga anga tatou tala me fa solo tatou proklame o le taimi e mo mai o mori lang me makale o le ua pale mai le fionga i le minista ia por fionga fa tai fono ia por la lava tu lang o le ai e ile tari tonunga ia o le Samoa malama e le umai fo ile fa ia so o le tua ai na o fa penatu o fa matali atu le tu lang o le ala fo ile ua tutu mai le tatou proklame i le afa o le lima ia ona o le tarosaga lava na tuuina mai Samoa o loo naunau lava faalupe o le ele naumati le fionga le minista ina ia sausona sao i luga o le tatou tautaiaʻi ia e faigatā ua uma ona faalau i loa le mamalu lautele o le tatou atunuu ia ae o si tamaʻi faaliga lea ia o la tatou taufaitatalo ia pe 5 pe 10 minute pe sili atu foʻi ia ae tausia ia taule ai o le tapalega lenei aso ia ai afa pe ora alo so tanga va tele te iwa se le mere se unga ia ma fo ina le wale moso se avano le fionga te te fono ia ioi e o te loai le se va se fa ino le tulang ia wai e to mala ma fo tai o en pe ia fo isi va yaso a le avano ile solulu ia o ko make up ma le fionga le te fono ile aso tofi po le aso for really ia e lungo le tatou proklame ai faatalo fatu fio yo le tala lelei faasolo fo le tatou faatalo fa pe ona masani ai malo le folau malo le langi matafi anti o Samoa e mangi yaso ioe fasinka ko mai karakila kiki ioe e mai le nai tu langi o mai o e malo ainga wo failo tui pui ioe ua seki siaki o covid pe o le nai te tau no foaʻi lava foʻi ma tulaga e au le faatamala ia faapena ia a faapeo felu fesasi lou mafaufau po le a le tulaga iai kei loa e lea se kulivaea e a'o i le atua e te tulivaea e a'o ia i le atua ia ma e ko pesau toʻatuli i le atua ma e fai atu ia o le a e le tulaga ua iai a'u po le mea laʻua o le failo ukui ma ua o le tele o i latou ua lagalaga finagalo ai no tala no atu o ia le tatou proklame le amataga le mafailoa atu tatou cases o lenei aso o tala no atu se o tausonga la te lopo ua mai ai aso ia sa isolate ai le io le sa quarantine ina i melepone ona wa na afia i covid ona e sa mato maliu sa faisini le lana la ule failoa lona suafa ia o te loa tele na mata le fo isa tune in mele son nafi ina i le fale mai ina i melepone Australia o le moli mau si o tausonga le o te loa ua laki le uma ona tui o lana lea moli mau o ia ua laki le uma ona tui o e uia inga uma o tui kusa ke ropo le fiku se furu varu pasengi o kuia nga pui maia ia o si o tausonga ia ele toi na male laina o le po ia fo ile le fa manu yo fanga i fo iniso ngase kai pe o le suka
ia vaenga whapena o le sela. Ia e mana tua fo ila. A whaawo o e tauta a o lae ia o e kua inga mai whapena. O le matua te le o le avanoa. O te le whape o ke whai aku. Ai te le avanoa e ono mai mawelo soifua. Peitai. O lea na lavea ina mai ai. E o lana la lea mo le mau. Na tara noa mai e tiao. E o te lo fo i alu hali tato po kalame o te mana e o mai waia e ta ua nai mo li mau ne. Ia awa au tau le ai whea koe whai kui ai Iyo. Ia pe ia fo i o le launga ina lupo le tua sia mātou whai whea. Ia e se a le o la wha alea nganga. E se le whai ma le poto pe o tala le tusi. Iyo e le whape fui le a e la tua umaua mumu ma le pengsinga lau ta avalena e te taro le tua wha mole mole. Ia ka ungu ua le mele o ke o i le ai a where pamu e ukur ka avane. E tai whape na fui la le tūlanga fui e le ngar kuri vai ma whero arua. Anu e whaile tui e maru pui pui ai o e mai tūlanga vanga whape na. Au tali ai le tato fso ta inga ma le fionga i le minista po le fionga le tai fono sunga lauri an mari toa. O niso vaenga e fia whailo fo e mai seo tūlanga i tonu seo tato o tunu nei o New Zealand. Ongos furuka ko keise son nei aso. E le ai ma se tūlanga o kausau i te alu i lalo kako keise. Ana nafi iwa sumar wha, o le aso, ia e onos furu, maratu, o le kau kei lunga ngō mena limas furu. O lo o tele lava la tūlanga fo i le ono pepesi e le whaamba, i mai te le o sila fia fo. O le mele o te nofo nei maa umelo o mawhauwhau. Ia wa uma ukui, o le upumoni. Ia, o le kaki whea rua, ia malaka masa, i vanga nāua te sau whele porokala. Ai o le pōlenga le i mawhauwhau. E iai tātou unknown cases fo i e le o i lopo fele link mai ai. O le wingo le na whamtalanga, e le i lopo ngai au ka whaolo whali. Ia, nana whawhaingo fia te whapena, e iai mo unknown. E unknown clusters fo ingali. Le o mai le so, le paso ia la wari i o le au polo ia le whare mai a kako. O fia tonu le sau wai. Ono winga la, e tau whaale ano fo i lele i tūlanga o le tātou wha mai marau pui ngā rautangata. E te lei loa po lai au kafa po lai au tafa po le pampensingi nga ke alu tuela u taavale po le teri nga ua fai mau masani lo walu te tonu ele isau tari fofonga. Ia wa o ka vai fa isi teri e tate vai. E o ha for countdown. Iyo o ma countdown le ia ma tau mangeli. Ia wale ia se fale ngo pa wale mere inga le mask au se asa fo yo kala ku kusiro ka ingo pe scan lau covid tracer fo ile le app. O kaule yang oi kamai as long as wo failo tari fofonga ia ai mo o ia le ali tangata te loa te lofa ia te oi failo tui pui e o le tūlanga tonu le nā mo mia failo tui pui malesi vaenga e tata longo ma se faule porokalame e ele tali tonunga o le unfair ia mo ilantou ia le ifaiani le ua mai atui o le unfair ia ona tatou mio fa tasi mal au le ingi kui ai e afia mai ai le fa mai ma tu lang fa pena wala ngai le fa ngofienga na afia la usung no wingal pe ia wa ka ngo fa la fa unga ale fe so kui o le ka finga ko filo ai yo le fa dalo fa mo folo fa tu ia te auto ia ele nei vaenga o le afia fi nisio vaenga o lo tupu sa mo me se fo yo le nei aso ia amale aso na nafi Fatau toi le so o te lo le nta lia le fionga le faipule po le fionga le minista te fono se yo na fa lo tele le tulanga le ai o le na fatau toi le so ia se tasi o minista o le ka peneta ia le minista o puna oa fa le natura masisio manga mana to foi tasi le matanga luenga ya so ya sa tu fa tasi la lo matanga luenga o fa to anga fainga faiva ba ai tau masisio manga ia mana tu o le toi fetu una inga le ua me ese mai ele matanga ruenga le o puna o fa le natura natural resources ia male ma environment ma sisio manga le afionga ia to sulsulu ia na o ia tanto wantana o tu ina tulu le sa fa tau no ina ile monta o le ao le malo e nai vai lele ile tau na le la le sa fa tau to ina ia le night sisilantu to ia fa ululunga foi o pulenga ia mata mai lava le ao le malo fionga tui male tu ia ana tui male lifano so la vi malo na masiofo ia va pe foi le sui malo sui fono sui tofia le fionga ia mamea lo pati
ia ngata ilea o le foisa a wai le fionga te mai tai pa le mia le fionga sa fa pito fia me Naomi mataafa ia ma le fionga i le fonga fitalai o le mota ia le songa le bali i lio ta eu ma se pa ia o le fionga la ia to sulu le ngai ku kongu mai au ta fa le tamai tai pa le mia mo le sila fia le to tele ia mai le tumalo le o ana alofi le sa anga alofi le ia sa Tupuolaola ma le TAUTAI ia le na le sa pale mai ai fo ile fionga ia afamasanga Rico ia o le ala ua tula i mai le fionga ia to sulu citric po se shusta o ia le o le minister le sa fatauto ile taon le la fatasia la ia male fionga po le sunga ile failau tusi ao o le fono faitula fono Samoa le ua tau silan tuai o le failau tusi faulea le sa suia mai le talenga antia Graham ia o le ua pale mai ai ia le tofa ia le atisa uiti metala na talenga ia le atisa uiti metala o ia le na le ua suitulanga ma vea ma failau tusi ao o le fono faitula fono Samoa ia o swinga na le ua whaupopo iai le vaenga o le ngata i leo le au vaa o le whainga malo le malo Samoa ia manatua foi te le lunga ma le lalo foi sa iai ia le tūlanga foi sa i le whailau tusi o le mota ia o ai le au ave fea ma fea ia ai ui o lea whaafita i le tua ia o le aua toa i le au au matangi pe yo upo e masani ai o fea e whesau wa ina iai ia o lea ua langi le lei o le fo ua tauta iai ia o lea ua filifilia nei fo ita mali ia ele ngata o le minister fo o puna oa fa le natura ma sisi o manga ia o le fo ua filifilia le failau tusi fo o le fono ao faitula fono ia i te tono se tanto o tinu o Samoa ia amu ia fo ila ia ngai ka mali ia tatia ia le fionga le minister o le na malo le palot ia ai tasi le faululunga o le fo ia i tutino o tansio tutino le pulenga ioi o le tafa tolu fo ile le taufia ngai fainga malo i le vaenga fo ile a le parliament ia le ala wa antoa la le tutino le wala nga o le o tu mai le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai peitai ia sa le maua se tasi pe sa le ia se lanto failo tusi le ala wa antoa la tutino ia wa fo ile palenga o whainga malo si o tanto o tunu o Samoa vi ele tua fatalo fatu li totele o tau lungo tanto proclame ia le fonga lau mua tu mua iyo por matua o wharitoa masanga fata ta mantile lua ma le tau sila mafuta maisini au sitandia ia ngata ilea rolua sase lua ma le talenga ia au matangi whaletolu o e wasau luma le va au whakoa masanga manatua pasine o whaafsili leno tampena o te fisiringi ai le sunga lau le mandi tua ona sa ele ma faatala noanga mua pe ua lua vai asu taluai sa fa ailoa mai ai le tūlanga fo ile o le tactics e masangi erga ka fo ile le ka alo la pi ma me ka longa a fa penga o le lape ala me fai nganga mam le na tau sui ai le tūlanga fo ile le o le game plan sa ta pena ile fast o one thing about the light fitu tu maloia o le anta pena tu ai o le plan le sa tau walu ai or kama foi le kasia le sui mai le tu malo ele to lua pe tolu ia ai peita o le waru su tanga o vantele ia o to matala ia senga le fa to fa la inga le vainga fa fai le fiona tama tai pa le mia sui pa le mia me se foi le vainga fa fai a to ma tai fon o le o antangia mai o to tu wa vanoa ai wana o le lua la o le tolu foila ai e tu malo fa te inga pe o fale a lili lua ia masanga nga lua mana tu fale a lili lua le tau va mai ai le fionga mai ava ma le fionga ya fui maunu ia o la o mai o le fast ia o sanga nga lua ia lea ua to e fatulanga mai ai o to e tamo mo e mai ai ia ila ua fo isa tamo mo e le fainga balo tatele le sunga ya tuisa mau po o talenga ya fata me fou ia male vitalenga ia falongo Ivan mai le fio anga malie male fio anga o fenga io lo no wingala o tu maloia le ua to e
tu ia ima matala ia senga le tofa ia te au FCD mana tua o le ai lo male su mai bla fio mo le tai fono na te fa ala wi lo pe e se au to e tu au la fomo to e tu o vano ai le tofa le fainga malo ai e tofu ale tangata malona manatu e fa alia so vai vainga ia te au that's fair enough o lo vai nga ia na o that's fair enough e fa ale akele le me o le ka alo le ile fasted palo ka kile ia ai uma mai ai to yo so tu fa nga balo tala titi awa drop fa fo se io ia te au la ia o la o fitau ile le e o nga tasi foi ma le fina nga le fast ai fa nga malo le na to adjust ai tu la fo no fa nga palo tai la wa ya te tau ia te au la o nga tasi ale futia ma le umele ia ile tu langa lea o le toe tu o le vanoa ai mai se ale no fo lea o sanganga lua io mana tu fo yo le o le tu malo mo na le na mo ta ayola tu fala fo i te mi le o fainga palo tai tu langa fina ngar famsinonga le na to su ye le silis ia o le tu malo mo le ia le la o to e anga mai ai o to e lua mai ai va ia to all fast ia e mai tau atu wa o le ka vai ku pe lima e sui tau va le tu malo le e fa pe sa ola a le foto vai to e lua ia tu sui tau va le JPP o le talenga fo ia maulolo tavita ia le to tau fai loina le fo tamali ele ngata ile o lana o nanga ia Samoa tu langa fo ia o onga o ngan Samoa ia me se fo yo lona tiute i le mtsai ile matanga luengo tinam tama ita in tu sanga se tele o tona yatu ia male sui fo la le mai na fio anga malie io ia ai ele to tau fai loina fo i lo fo ila na tau tua ia me se fo yo tu langa ta longa ia me se fo yo se sa umiel to fi pole no le fio nga fa mausili au matangi siona io le wa ia le vano ta mo ila no fa malu ale HRPP no wing ia manga ia fo il tu langa ia ia tau fitulinga ia lo no winga la mana ia tau fitulinga sa nganga io kusa e lua HRPP mal fast le pingi mai afenga ia HRPP mal fast le pingi atu malie ia ai fa pe ko nga ole usu ko nga ide pese vole to fa lo no winga o le fionga to nai o ilanto ia le making a difference o ilanto lo no winga o ia le ali lifa ia te lo fo yo le to tele na ia ai le la ki foi fa ia lo la palo kai tu malo ne ia mi sofio anga ne wa ni nu ma vai no te telefo ia o no fo ali yo le mali to u yo le ia a wi manule tau ma fainga fo yo le a lo tu ai o te vai tu le tanto tem ia o le la vau tele i to e o to mo mai se tanto wa ma tu a pisia e a me foi sa fa kai a fa yo mo mai mo me eu sa fa kai lungar ka ko lai ai me sa fa talua kai e ser ko kuma lo ma le o after hours ia le na o le upomonia o lo feilo ai mali tu ma lo sa fa ta fa pe o lai o to sa fa tale to te so ta isamo eu ke lo i se lo ko inga po lo lai o ile fontanga le o te le o mai lo tele iai po o le tu ma lo le iai le si mantu o le iai le silanto balota le fa sauni mai ai palota light sanga sorry sa fa talua ia ai o lo iai ia le fionga le tai fono ia ile vaenga le ia ai o tanto iai le vaenga tau fainga palota light ia wa te lo le te mai mo mai on nai ia tu langa fo yo au matematenga o lo isa mo o te toi fia recap i tala noanga le fionga ile ministana nafi le fionga ia pe o le fitalenga ia le tinu e ile vaenga taua no fa fasili ile son nafi ia ai ma eu fo ino te ia fo ia o le tali ia le fitalenga ile tinu mana tu no fasili ile son nafi ile tinu o le antonu wa se taua ai me se fo yo tatou ne ia tunu i fafo mana tu ole tau ave to tonu le mau fo ile to tonu le tu la fono ia mafai no tanto balota ai mesia lo sao le la fo ia ku pe samo u yo le e te le tali mai ai ni vai le no te fi mana o e tau te fa so ai le tau no te ia fai mai Asiata e mafai no o amanta mai fa pe o le upo moni lava
O le manu malo o le fast le na malo. Na malo mai mafua mai ono o tau nei fafo. Iyo, okay, eu te lofo eu tau uma to telefone ni si lai mam lama au ia. Fata ia foi la uia fa longo le tulanga lea. Lono winga o le mantua i tele lava fo i o tama fa na o se tanto watunu i Samoa. Ia o te loa o leana tapo ia uma le tau mawhainga a le fatu tua i le tua Samoa ua tasi. Ia wa e manu. Leo le ato e ta pena mai le whainga pa lota la ititi. E fitu i tu malo. O le manato te manao tatou te talatala noa i fo. E ili wha fasili o te whiwhai atua. O le fasili a lea i le va o le whailonga. Ma le alu o le tangata e le eini whailonga. Ai ese o la fuinga le e ilo la ese ngai le tūlanga o le tōwha. Ma le whainga o whaiunga. O le aso fina ngalo. O le aso fina ngalo i le whaafisile le tātou porkala. Me whewhana e tango omi mai lo fina ngalo whaapupu mai lunga. Ioi, au wikisonga mese parkala whai umara puhana mo lau watu. O le aso fina ngalo. O whea o le mea o nei mea e tāua. O lo walu matua i fufusi lo mawhau i au whailonga. Ai e te tūlai mai to tonu o le matua o ti o lau whai unga. E o i lau tautala matulanga uma. E peise tamai titi. Tato o i upu sa sao matulanga fwena. O lo walantu fo i lele. Ia walanga i ria sisi whapianga. Ngale ia o nga. Au wafu inga le whapianga nga kasi. E nā umar korisi to telo i lantou. Alo wingo le tala. Ai latu tangata e le ini whailonga. Ai tu wantu le whai tō wha ma le whainga o whai unga mole i tō malo. O le makuase lau pasenge lava. O feo mea nei e te sila fia e mo o mia i whainga malo. Ia, au eke mawhau ngi usila. Au eke mawhau mai ngi langa kokele. E wo never mawari to inga run le ni usila ona ye isi vaenga ele mawhai ona mawa i Samoa. Ai mo Samoa lava ia si o tanto watunu. O le antonu le tu inga sui e te tau ona e ave i ai lau O kama foi le la uma ko i fusi mai failonga. Ia wa kilia yanga le lo kilo le au lengi failonga pe o kai mi mo mi. Ia ka ko pole ia si tato tu pole ale tulanga le. Oh John Leslie we don't need any failonga. Common sense and respect. That's wonderful. Taua e matua taua le tulanga le. E vai le faatoro to faate pai tua ina to ina fo itai miole to faate pai tua ina to ina fo ia o soifo mai to ali ia na to ina fai langi fo lo ngai ko kisi la fia e se a e va aingi se fa to la utara e se a e va aini to ina tau fenga ngui mai ko kongur kai morfongo ai tatala mai ngale tofa tatala mai fa utautanga okay Iyo. Ia sei fa antula la utala fa ta ile la fa antula utala fa ta. Fai o le fa to fa la inga sto ina fo ile le ya so ia le na tu mai fanga loa wa leva. Le na sua ile a wala kasi ala wala nga o mai le so ile ko suia. Fa to foi la utala fa ta. O fiu isi fai pule nga so mai ye ko ka utu ile malo e fa la ukele. La fa iki fa pengi. Alfa ko fala inga mua nga ko inga yang fai lenga sua ko inga kai nga ita elfanga o tele o mai lo tele po o so ole wala nai ma sinam fa so lo toi longa o le winga la fa matalang ele fa pe a me wa taule pua malafu ai o se fa ita inga le te avatua o le manto tu malo isa tu paite la o fala o vatua ma fa ita inga lo na lua o le manto tu malo Ia ele toi nā male la ina sa iai ni tangata ata mai sa tu lai mai iai le matoi tu malo. O te lo fo yo le si la fia iai ilan tau e tau iai le o se wha uo ma mai fo ia te au te loa. O le amana malama i la utala leo la tau fai atu. O le matoi tu malo sa tu pai te sa tu lai mai se tasi o lo ia. Pau wha leo le fai pule nga fai ele tau noa nga tui la epa. Mai isi lo ia uma. Nga pau leo le meu ke le fi nga wai le matoi lo ia Asiata sa le imola nga e tamai. Ai tala le alto ina ai o te fai atu la utala
Iyo wa matua o le kumalo ma ko le kumalo i ngoi le e loi le tuanga. O le fato amato HRPP nei fo ya Asiata le ai na no fa yet. No lai titi mai lang. O pa le fa e ma le anga ma ko fa le mai le sai. Le fa ko a ko fai e ka usanga len ki ngi fa le mai nga. Le winga la ta le te fa yet. Ya e ta tele tau fa yet ona ni te o sa tia matangi se tala. Ia ai langa e taimi e tele ai fai longo le to tele. Ai ola ia fi nau to tono le mau tafono e fi nau lo lanto poto fa le o pe wale manga o le si foi ia le nganga masang. E le fi town foi pa ia la fai. E pe wa se e ile fa pe ngasi ala ko wa mi ola fai tono le mau tafono. Ai ngalo ai mana o ngole tu malo. Ola tala mo ia le te fai tu au ia. Ia o le tu langa la sa ia. E kusa mana ia le lo fa longo atu foi le. Ma nga ia o pingi foi an mako kama ia. Pingi foi an mako kama ia. Fela fula foi inga. Ai uma enga. O lai va o a waranga lui. Ele to e fai ar fare ma inga male pele fa. Ayo. Ua tu i mai ia ngalu ia kari ngalu se manto pitonu isa kufia ia wasa wai ko kongula o mai fale o a inga. O luinga na le na fa entula wintala. Mo tatou foi lele. Ia te tau foi ia tatou na tatou fili ia le tua inga tanga foi le la tua lo fai le tu malo ia wa le nga foi le la tu te lo fai longa. Ia o fai e fita winga fai longa o yo le. Se tatou to sia ki kasi e tu lava. Ia pe ono mo se tatou lao mo le fionga minister. To foi mai fa o tatou program. Tautua ma le au nanga le mot tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Sepala ya foi suau, mola o tapan. A fai foi o vai pa o losa. A wala te pol, ma tu te sepala ya foi e mola o tapan. Mola no posila fia. Mua, tapela o tavale pe auto. Lua, tapela o telefone il time auto ina o tapan. Ma le vaenga mulu. Mana tua fo. E matua i fasaina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe. Mota Samoa. Ore mota mo Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Just now tatou company lango sua le mauta o Samoa pamukesi I vaitele a fa pe olo e fa ma sau solo ma fa pe fu solo mo li o ta vale a wona ngalon e a fe ani lo le mauta Samoa ia a wa se penisini po se kiso I o se swa fo I marito sia ki no lusa fo I mali tanto proclame o lo to mo faisi tanto o vanoa ai o lo tanto tala no pe I le tulanga o ia ile tapenanga mo Samoa fenga balo tala titi manatua o lena fa yadula o fa afisiri o le fea o tu ai ngata nei e tau ona ave ia I lau fa mua pe e te filifilina pe afa pe o ele la palo tala titi o se tangata ko ala ku ngeia o lo longi ki piloma mangi fa ilongo PhD e PAWA ma HPC ia bo le tu ai ngata fo ile o la ia ilona to mai
Ele fa pe fo ka fa ya ko skwa ile ya no online ya ilo ni to mai o le lawa lunga o me uma o lana fa to fa la inga e na te mafai ona tau avele no fo le tu malo nisi o finangalo le tu ina mai sunga manti le pule e sili ar fai va e fa maungi ma le lofa io e koe ma maur kofa ele filifilia oka le foi la watang o manti le pule tango sa o le palaka mana ia le finangalo ai to e sau male e ko e sau male fa ta inga o se fa ta inga pito isili lavana o fa kai inga nga kai fa kai inga io e le filia Yesu ni master degree io o le afo o le wa o le au fai va o le au fama io ia mana ia ferila kitiona daua le lava le tofa ma lava le to mai e fai ai se fai unga moni ma le alofa mana ia io mana ia le to inga tu langa le e taua fatalu fa tu sunga le papa ya matutia fu ava ili tafai Asiata le mafuta mai pepine o navy le mafuta mai fo io le mai ele ai se nga o le poto ai le ai se fa auta pe mawani fa ilonga pe le ai a o le mesili o le fa maoni o ka ua ko lio tamausu ele o le fa ilonga ai ia malama ile vala awina ma le lo fa ile tu malo nice io o kasitau e ua io le tūlanga le e whaila utala wa tātou malama uma tātou iloa uma tūlanga e au mai ana vale tangata au mai ana vale tangata o au malo vai e tate iloa le tangata fo ile le taimi e tūla i mai ai ona e toro le iai vatula utala fa tata inga o ele i ole to fo ile tātou utala le o te mana tua fo ia so ula ikiki ma o se utama ia la to fo campaign sa fai fo ia la to tu maro ra ka ua wole le tu maro se to in la ke o ka dieto tele le lungo por kanan o ke ka fo ia mionga nge fai pule sa ia awalo utama sa komiki fo ila wodi ai ke vai langa ngama ko aku wa e fo kala e kala mai era wodi e kala o se lau kala e kala kai se fu kala ia la mai la ir komiki o mai ia ko fale ko miki vai le ako se ko ma mo ko afe que kai se furukala e tu fai na internet e alu le vene e solo mai e o isi kai mo so le e li pa o le vene kangi a si la vivili ai mo ke ka wo yu kai wala nga lu e su e mai ini sio ai ma tuna ai o la ina tuna i o manu ia to filia ka e fi we ka kurikuli ma tula va bene o yo le tanto to fo i mai le tula ngana la to le tanto fa fesilia o le fea o ta inga e fa mata mo mia lo fa ilonga tanga ta fo le la ku ko la mai le o le tulanga le yai o fainga malo ma tulanga fa pena ai fa fitai le tele o fina ngalo o lo fa ali e lungo le tanto prokalam ma o so fo i vai venga o te fa popo tua e taua ia kia e le taua o lo ye o lo fa ilonga peita noa la ma se tulanga le ile fa auta ma le tulanga e te ilo ai fa ini o fa manga kofo awane i pa o papa pe tena ilo fina ngalo la utala la fa yatu e ia le tu ainga tangata fo ile le tamaititi na lu ese mai inga fa to la wa lu scholarship mai fafo la tala vo nga saua ala ia le utu pupu fu lo senga ula nei isi university kele fo ia tu lo fa pale le makai ka ua ai le i loa le savalinga fo ile le fa au manga tau le puli ele iui mai le uinga kamala nga le latu oka fai o le leilo ka ukala i lumo tangata ai saura kala ngo oka le mai ai lunga ia ai tiro telefo ile mo fa mai ia fa venga mai le lelea onga o le upule o ta fa longo so o ia ai foula o fa longo le tala le sa mo e foula o fa longo le fa nganga le upule e la fa venga aru se lea onga amen e te ilo o fa longo le fa nganga le upu e to tonu sa mo ia ila to o le tofi ai amana tua fo imato mana tu le amatanga mengo samo ele I faia le upulea ele I faia le upulea le si fast food tausanga luas food todos food tausanga
Ele iai ma se sinkala no ile upu. Ya o fia aru wai le lale fo e fai. O fia aru wai ele ro se tu loa o ia upu nga uko sila fia. Ia ai pei e talu mai ona o le fainga pa lota le na te atu nei. Na matua i saua i lunga le meo le matua swinga o whamatalanga ma swinga o le whainga o le olanga. Ia, o ai ngai whaipule fo inga le mamingi ska, ia o le pumoni lava fo, ia le nantia. Na u whaalongo lava ho utalinga. Ina ua utala noa antu i Samoa i tau ainga. Aia u whaalongo ai lava o whai mai ina ua tau mate petu la ile fast. O tu tala noa vanga lea. Ona tatia ia ai o rota whaanoa noa ia ile tu ai nganga fo ile le wat a matana maua ia tātou le taimile. O le hamatan tala noa ile ese ngā whailonga o poto. O le upu moni lava. O te vile atu i taimina o tau loma le pālota po ai o le antu lai. Ia ai tala maina yo mātou a inga i Samoa ma ia e maanga ia fo ile fast ia le la vea ia o hangi whailonga o fia me. Tu lou ala fionga sa whapitu. O upu ia ngaka whalonga hai. O whapere o loto we. Kai fafi fo inga nganga whaapea Samoa. Aia e karangoa ia Samoa o le au whama. O le ulua i pā le mia a le HRPP. A whonga leima. O le ulua i tangata na taita ia le HRPP. Le fionga i le toto ali ia va ai koloni. E le se kama i whama. Iyo, le tau te tala noa o mea i le soko. Ke karangoa i li lau papa va ai. Iyo, e pepe uma isi maukala. Ai antatu tala noa i sa vai. Kasi a ngaruenga nga whai uma i ele fōlesi, o ngaruenga i le ilia wā ai. Ele ia whape mai, ngā o uma le universitea tu loa le fionga fo i le totoli. Ia, so uma i to filau e tia le sana le si fo i totoli. Iyo. Ele ia yangi kalangoanga mai ngai whape ngi whailonga whape o langa e maanga ia ele se PhD. Ai o te loa o le talu fou, ma le saunga le o saua i luma. Ia ua ofia kuroa kama sa sao. Ua ofia kuroa ka ko whai ngoa ia le au whai pūlou. Kama fo ia, ka whawha. Ia e maasangi ei. Te iloa e maasangi le leia ia choice ma le au vaenga ia walangai. Ma mati ma nga whai ngō pūlou ka whawha. Ai pi e kongi whapenge i le piko le pea e ku fo i lele. Le awhare ka unga pea e ona. E umakoe li liu i. Ai pei ngā ofia kuroa tamai e te tonu. Au atu lo male kama foi la ie lenga le sa o kana o putu sa o proclame le TAUTAI. Kama foi le i lor vivela o le feulanga o kai ngafi. Peina o mai as kor sipi mai nei ma o fai longa atu lo. Tamala na bo atu lo male to inga mentality le. O tala no el tala no e se fai longa ai e tolo o pulo se fai a doala o tala le. La o mai ia fale alupo. La o mai fale alupo la ngai le na male laina ia au te tau ainga fo isi o angole o momo le fitalenga tu lo tu tu yo fuyono fale malu te ninga wai fale malu mai santaua ai le matu fale malu ana na le foi o fale man e na ona tolo o pulo ila na tau mafainga le anto e sauni le anga ngo u fanga u mo wola e ha u vai. O le ngei a koe inga ngofo re ngu whafsanga i marangu o lai le ngu mawhai mea le nu. E atu ua fo i leo sa taua ai malanga antu i whale a lupo. O ia fo i olo o whai matu ua ma awa fo i le fio a inga ioi. Au waa ma a inga i amese fo i ole whalwhāru tapo inga masili an lai. O lai no aso uma kaimi uma aso uma lai no fo iai. Ele le iar si miri whangangar ko inga langa o le whai or ko inga whai u e whai u Europa. Crichton. Ai o le winga o lautala. E le ingi o ngā whaironga ki keli. O le tō whāma le whautanga la e kumu e kumalo. Ea, o te iloa ai se taimi pe an taulu ai te ua pale mai mamanuia la na whaale le ngā furu. Tasi lea to e se o fia whaalongolongo e au whaila ko inga speaker la wherua i mkama sao. Ai ua vatua le whaataita inga lea. E pei no fai atu o te lenga nga vale e tāua le i o rau whailonga. Unai fo i whanau e o i lea onga matulanga whabena. Ai a whai o le manu lau tīma wha moe moenga uma o lau walu te sa ili ngā mālo ma sa ili manuia i lea onga e te whaatata a wale mauta i tia whau. Ka haua.
Ai te iloa lau tala. Au ai fo ina ingalo ia oe, o na utu pupu lau tō whama lau whautanga. Ioi. E ala sa tō whaafonga i whila fola fua inga kama sa sa oia wasao i kukongu wa. Wasao i kukongu wa pas. Ora mana ia fo i leo re paia inga le whainga malo le wa iai. Wa iai ni whai pule o avi pasi upo mo ia. Ave taxi. O le au whai maumanga. Ia wasao aku le sao na i whai aonga. Wa mata no atu ia sao i la tofu ia sa taa alo i au re manu sa mo. Whai aonga matulang whapena. Fasi fo leo la uta afa soa mari tanto o te fa malu lu fo meta wasu vai malu puenga ia o te maya te lo ava no le fionga te telefono la zotaia o le a maya sa fa ko ese ku fa ru e ngora por kala o no le tulanga wona le o la wa i le fono te talo ia le malu ia ono tulanga i taua silia tu fo i lona taua ia o te lo fo le tanto por kala me tanto tanga tai malama ono sa ai fasi fo tu la u so au tato ia le vaenga whainga balot. O lea ua sauni le fionga fo i le ngā fatasi. Ia po le fionga ia whale o mawaenga, titi mai ata fua. Ia awa fo i le luina o le nā fo i no fo le tu malo. O le tau waha mai fo i ma se tasi fo i sanga rue le malo o le o nanga so i fo malo loina. Ia e taua fo i le nā kasi ngā panga mawharai le sa ua nei. Ia ele tūlanga o le fo ua sao whanga i la tau malo le malo pe o le tū malo whale alili lua e iai le sunga le malo ia le fionga ngā whatasi le nā fo ua tamo e mai ia o le te le nā ma le tāua e le whaapea fo i le a le ai se tūlanga lau walunga o sou whailonga ia na le mawaile o le avanoa e mawhai ona e tau vai au wale whai ngā pālota si o tātou watu nu ai to e maile o lau tala i au tatu whaasoa i le whiawhile nei. Awa tauro ma whau mo mana tua le coach fo i lea le peleki. Sunga ia Graham Henry. Te loe maramlama lea ia whatata mati langa i le leila ka pima whatever fo isa ka alo i le peleki ia so ia o ele ilanu te le TV. Mana tua. Ele i ta alo ia Graham Henry se la ka pi. Ai mai se le levo lea. Ele i supa la ka pi, ele i NPC. Not even make it to the All Blacks. O le tamaloa lea rank one of the greatest coach, not only in New Zealand, but in the whole wide world. Mangkuor ka maloa o langa kulanga le oiai. I te mine, he is the coach of coaches. O ia le ua halue whaiaonga mo whaiaonga, o wale koe whaiaonga ingi au lakapi. A ua halue whaiaonga i whaiaonga. Ai le si tangata nta alo lo peleki. Ai na ia coachinga le au fo ile le lionga. Siampingi lang kamera sanga ile roi kaiminga coachet ka malo. Ko e saule ol peleki. Ia ol mea tasi suipi maua le pol lalang. Ai le itaan ol winga wo ve tua ile tu langa le. Ele ima sona to mai pe ol tangata fo ile alu kongor prokiki. Ele fa apia. Nga ave au fa ilonga fa prokiki ma e malama mai o le loia o le suekusi o lea. Nga e sa wela ia su le ai e mawhai fo ia le ave pasi. O na sau i tia whau malana wha ato whala inga. Ono avea mataitai mo tai au mo Samoa. E wha pena. E le wha pia fo ile le a mea ia le ave le a inga rali. Langa o la koua tasi le vaenga o te vai e fo i Samoa. E pei fo ile le a whanga ngau mai lava no taola mai lava le a inga le o pai e pei ngalu le malo sa whai pure lon tama. E pei walili wha fo ile le iai le tu ai ngā mawhau fo ile o tātou wha pia. O le a inga lea. E koe kua e ngei fo i o le a inga lea. Se ki o fo se sa o kala lo ma ko sa va ki o for ko le fia fai pule o ko ia. Ai fa longo tu le fa tala no nga le fio nga ya lo ma tau ma e seta. Le e ta mo e mai le fa malu o le tu malu fo ile o ana. Yo ana lua. Le le ato e fo ila to finga palot. Mana ia ja o fa to fala inga ale tina. Iyo. Mana ia lana sa noanga fa mai lo tu malo e o tele o alu ona o se tofi ale ainga ma o le kofi fo inga o se tofi tu fa solo se ainga o le tofi ale tanto tu malo o ai lava ia e fa solo fa penal tofi malanga ye isi tofi o ma o fio anga nga umakuru kama saur kinga
Umarkinga saule le kari makua saule finge fa solo mai le. Ia wo pe ia fo ile se me pasi fa solo le ainga. Ia malua ia wo pe se me totino le ainga. O le me tupu. O le fiu ko fa ko ese wo musu. Ia o me ngai mo le a. Le ngai mana ia wo mana tu ari sa no nga wein fo ile le na le tu lo le fitalinga le tinu. Il ma fa tal no nga yo na tu atu. Le na fai mai. Asiata. O le ti wari ia fiu ka wa nga ese le si va nga na san no fo le. O fa tu e fa mai. La nga lavan me ma nga ia ngofo. Ali pop ngasio. Talo fasia uso. Ioi. Tasile nei tangan tau te loanga na te makinga tonu ioi. Umo miang kam fusu. Koru pumoni le usitala vane ai. Ente lola utala. O kanga kai ka kaunga fai ufa pela. O tau sila o tau le tunu o Filipino. Wa de lola nga lewa pale mai se uso ya pop ngasio lungo al prokalam. Wa ila tunu o Filipino. Lewa lomar fainga palota. Ayan keso ay te lor tangata la la tamo elu il no fo. Ia la ka mo kanga ka fo ile ke fia ka po ila nga fusu ka mo mani pakiau. Le na o le tulanga le la ila lo na te sila mai la screen. Vai fo la le pito ila. Ia o le wa live tuai la tu na le tulanga le fono te talo. Ioi, fon te talo le wa wa ye tuai le fionga i tatu tai fono o le malo ia a pale mai le so tai au ia po le so foreli la ngola so tai au o le wa confirm ma fatar no nga me fionga ya fo walo minister le ma tua o lo ke fie kuri ile le fo ile nga ma wa ka ngonga nga fa se ia me o ungo fam sinonga me fa pena ai a fa pe e to mo wa mai se va no le fionga tai fono so nga la le malito au to te pol e uma ai le ferma farawanga o ke fai mo se mai sa fa maruru nga le la ka un kalinga por kalam e ai uyo le na uto sisilatu ia la walu ta malo e mo la bala po malo e awa fo le tulanga le ana pongi lo fenga i masita to tino uyo le ia fai o to mala utala fa pena por sunga ya mani pakiau la sa unye lu ile la sa unye lu ile no fo o le prestene o Filipino. Ia no winga la e lo se tala vane ai fa talo fa tu le fionga le sunga pop ngasio ia se o le ma o le so fa matai o se uso ia fa talo fa fo telenga te vanga ngau pule io e lai mafuta mai la lo sa o le fa utanga ma o tanga tane e mo o mia ia le se e mai ngo fola o te mana tua le tala ula si sita mai te manto nu io sa ave fua ia la ka ua ko pelo ngai ngoi lunga la por kalani sta mai tileo si le uso le ya fai masasa tavu ele ngalo ya ule tala na sauno ai le sunga fai masasa a watu me tau le ai fai e pe ye fo ile le wori ka ule le ai ma to sat pa te asia fo uso yang me fai ya warka ya ka kere ka ua fo re vava ve yo me io ai sa fo su mana tua sa fai masu yo sa mo ai ta longa i fa fo wo me New Zealand Australia ola ina le fier ka malo fa mai lana tala i tau le vai au ko ki fia ka male anga langa ire i ka se vi yo sa mo ya auto e fa uma tu ila fa pena le por kalame e ta ua tele io a fa pe na sa fa polonga lo tino o ele tama fa na o sa mo i ta longa la kapi fusu anga wa uma me uma sa ave o ma ave fu ala tunu o le ala le mele ngai lo le mfai ngai making a tonu tia fa e te tau ngai se e tia fa le ngai pe te tau na fa tau nu ina o le sumu anga le o lo sa valinga ia mama tati a te tele ia ai uio lea e fili male tua io e ma si mako fai fe vai alu le musmusunga le nganga ai we ke alu musmusunga ru ko ru ma no io ele na ia ai mo ela le te fa fonga mai a we ki ko e fia ka uru ia e fa longo ko ele i ka se vi o se fu ia o ia ma lo le a talo fantu ia ile fa de tua ia tu nga fala fa mo sili siona ma futa mai lunga por kalame mo moli ato o lo faanga ia no fa ilo fo le taimi o fano ia o le faletua lea o le fionga il matua ia fa mo sili ia por fitalenga ia o matangi siona
lea o le a sauni atu mo le a whainga palo talaiti. Ia ile ai tu malo sa nganga lua. Ia ilalo le whaamaro le itapipi. Ia pea na whai atu la utala mazania. La ui o le fiso lau o le tolo. Ai ala itasi le maunga yolo. Awa foi ne avea nei mea vaenga e whetine ia i ma vai fua le fonga vaa. Ia ai manatua. E muri mai anga ngafi porokiki. Ia au tātou ainga matulanga whapena. E taua ona yei wha mua matulanga. Ia mo le toi wha malo. Ale tātou proklame. E uia fo i wale o pale mai le malo. Ia ai tu ua nisi mea lelei. Ona o nisi fo i mea sili antona lelei. O te lo fo i o le tautai ia e mao lanto woma pa anga le ni afiafi. Ia o i lanto ni tangata e malama. O le makua i pisi lava o le fionga. I le taitai fono songa la au le mali toa. Ia o le mea lea. Ia e whaiaso le tua. Au fo ine i tūlanga i lo fina ngalo whabea. Ia wa le avano mai pa au mai. Ia tuli e fo inisio programe wa ke fia. Te lango fo inisio programe. Pe ia nai fai le programe fo ile male le fitalinga ia Tupuolaola. Ia matamanta i po na nei mani so tūlanga fa pena pe fa pe mo le avano. Ia ai mo tanto wo ma pa anga mai awana ingalo le so taiao. And I will make sure okay mamau I vai o le fionga ia faualo. Ia au te loe le te taia pisi le fionga ia faualo. Le o confirm le ma whaataranonga le so taiao. Le fionga le minister o wharpuipui. Ia mai si fol mtanga ruenga o leo ma le tinei mu. Mo le tantou proklame le so taiao. Ia o proklame le na ne fia fil tautaia e mai Asiata le unanga le tantou BLU TV. Manatu Samoa matua upu o lo tantou va. O lea se aleu o le neiaso. Ia o lea fo I se lape o le unanga. Ia matua I le na. Matua le tu o le tantou mafutanga I to yoso fo I le la. Ia. Se I le matila fo ai tantou folau I langi maa o le ofeloa. Ia I le angantu I le talitalia o le pongisa. Ia mo matou I New Zealand me se fo o Samoa. Ia ma Australia wa utelo walaka le vavea o tantou Amerika. Samoa alo fatelea tu Asiata ma proklame au nanga lo BLU TV to e fa au le so taiao ta le lua BLU TV talanoa ta le tolu ia se ke le lope de ngor kamalo o pisir covid ia e fa ilo tu lavar man to health talanoa ta le lima ta to filo ila so taiao mo terminei soifua mai manuia. For voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua mau le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le tferwa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino do tamao le ainga. Pa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tam pai. Pa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Easy, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni mato account, o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga I le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. Tau tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga I se ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo I lo ta vale.
tu te sepala ya foi suau. Mola utapan. A fai foi vai pa olosa. A wala te pon ma tu te sepala ya foi e mola utapan. Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe out. Lua tapela o telefone tai me utu ina uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I pasa ina lo tau maktapa ai no fuanga pa pe. Ota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless.